Poboj! Prvi meč ovih doigravanja je završio. Yugi Moto je izašao kao pobjednik nad Maj Valenti. On će ući u sljedeću rundu. Tako treba, Yugi! Ne bi pobjedio da nije bilo tvoje pomoći. Svačije pomoći. Svaka čast, Yugi. Sjajan dvoboj. Ti doista znaš kako se iskazati. Kakva gnjida! Da, uživaj dok možeš, Pegaze, jer jedini razlog zašto sam ovdje je da spasim svog djeda, a jednom kada te porazim, nećeš se imati zbog čega cerekati. Nastavite. Drugi meč ovih doigravanja će uskoro početi. Bandit Kid borit će se s Joey Wheelerom. Pripremite svoje špilove. Ja? Sada? Ideš, to je brzo. Ma Joey, sve će biti u redu. Hajde, ne brini se. Hvala, izgleda da sam malo napet. Da, imaš i razloga za to. Prvo pogledaj s kim ćeš se boriti. S banditom Kitom, interkontinentalnim prvakom. Hoću reći, čovjek živi od osvajanja novčanih nagrada na turnirima. Yugi, Hej, Joey, što je? Jesi li dobro? Yugi, ako pobjedimo u ovome, onda smo mi sljedeći. Ti ćeš se boriti protiv mene. Što kažeš na to? Kažem da se možemo radovati časno odigranom meču. Dobra odluka. I ti i ja daćemo sve od sebe. I ostaćemo najbolji prijatelji bez obzira na sve. Da, evo našeg frajera! Naprijed, Joey! Što je sad? Gdje je Kit? Koliko je sati? Što to radiš? Dolazi ovamo! Ej, smiri se! Tučnjava će započeti čim ja budem spreman, zato smiri živce, razumiješ, plavo kosi? Odugovlači koliko god želiš, ali morat ćeš se boriti sa mnom prije ili kasnije. To ti misliš, glupane. Molio bih vas propusne karte, gospodo. Nema problema. Hej, Krelče, pokaži čovjeku svoju kartu. Naravno, ovdje je. Propusne karte... Znam, dajte mi samo minutu, hoćete? Znam da je tu negdje, a... Joey je izgubio svoju propusnu kartu. Ne može biti toliko smušen. Joj, pa može! Pa, kakva sramota. Izgleda da ipak neću morati ustajati s ovog kauča. Ha, Joey? Nemoj se previše udobno smjestiti, jer jednom kad nađem tu kartu... Samo ako je pronađeš u određenom vremenu koje pravila dopuštaju. Hoćeš reći da postoji vremensko ograničenje? A kad se uzme u obzir da sam sinoć maznao tu kartu iz džepa tvog kaputa, imam osjećaj da će to vrijeme isteći prije nego ju nađeš. Sjeti se, Joey, jesi li siguran da si je stavio u kaput? Pa pretpostavljam da je mogla ispasti u sobi. Vratit ću se tamo i provjeriti. 5 minuta. Molim? Vaš će meč početi točno u 11 sati. Odgoda nije dopuštena nikome. Ako se ne vratiš s kartom do 11 sati, bit ćeš diskvalificiran. Nije pošteno! To je jedva dovoljno vremena da se Joey vrati do sobe. Takva su pravila i bit će provedena. Trčiš što brže možeš, ajde. Neće ti nimalo koristiti. Tvoja karta je dobila novog vlasnika ovih dana. Ako ne uspijem naći tu kartu za 3 minute, morat ću predati meč Kitu. Hej, ljudi, bi li vam smetalo ako skinem svoje čizme, a? Učini što želiš, ali ne budeš li u borilačkoj areni u predviđeno vrijeme i ti ćeš biti diskvalificiran. Što kažeš, čovječe? Ta vaša pravila. Ne razumijem.
Nigdje ne mogu naći tu kartu. Dao bi Joeyu ovu kartu kraljevo priznanje, ali onda se ne bi mogao boriti s Pegazom i spasiti svog djeda. Ma hajde. Ha? Ne možemo li jednostavno odmah diskvalificirati tog balavca? Svi znamo da se i onako neće vratiti, jel? To znači? Paraš se, doći će. Ma dajte, razmislite malo. Vaš mali prijatelj me se nasmrt boji otkako smo se sukobili u onoj pećini. Vi znate da ne traži tu kartu, kraljevo blago. Traži gdje će se sakriti. Zapravo, balavurdio, najvjerojatnije je namjerno izgubio tu ulaznu kartu kako bi imao izgovor da se ne bori sa mnom. Prilično kukavički, rekao bih. Nemoguće. Što? Joey nikada prije nije bježao od dvoboja, pa sigurno neće ni sada. Vratit će se, vidjet ćeš. A vjeruj što hoćeš, balavče. Ali preostala je još samo 1 minuta. O ne. Bolje mu je da požuri. Čovječe, što ako ne nađe tu kartu? Hajde, Joey. I sigurno sam pretražio cijeli dvorac. I nigdje karte. Ne mogu vjerovati. Nakon što sam toliko izdržao na ovom otoku, nakon što sam porazio majstore dvostruko iskusnije od mene, nakon što sam se provukao pokraj svih Pegazovih zamki, diskvalificirat će me zbog ovoga, jer sam izgubio jednu ušljivu kartu. Oprosti, Seko. Bio sam blizu. Bio sam stvarno blizu. Ustani spoda, Joey. I prestani cmizdriti, izgledaš kao velika beba. Ko plaće? Nešto mi je upalo u oko. Glupa stvar neće izaći. Izvoli. Samo nemoj u nju ispuhati nos. Znaš, svaki put kad mislim da sam te prokužila, iznenadiš me, Joey. Tea mi je rekla za tvoju sestru. Rekla je kako se boriš da bi za nju osvojio novčanu nagradu kako bi mogla na operaciju. Zvučala kao loša sapunica, da budem iskrena, ali opet ko ne voli loše sapunice. Vidimo se, dušo. Majina karta. Čekaj, Maji. Uzmi je, meni više ne treba. Onda, znači li to da smo napokon prijatelji, Maji? Nemaš li dvoboj koji moraš odigrati? Da, imaš pravo. Samo jedna stvar, ipak. A što? Smlavi ga. Hoću. Blesane, naravno da smo prijatelji. To je Joey! Uspio je! Onda, balavac nam je došao saopćiti lošu vijest, ha? Da pogodim, nisi nigdje mogao naći tu kartu, ha? O čemu pričaš, Kit? Evo ti karta. Nemoguće! Ja se koristim njegovom kartom! Dobro onda. Dvoboj će se nastaviti kako je dogovoreno. Već sam gotov. U redu, Kit. Gotovo je s drijemanjem, vrijeme je za dvoboj. Dobro, znaš, dio mene je u stvari želio da se pojaviš. Dobar mali meč zagrijavanja dobro bi mi došao. Ja ću te zagrijati i izmožditi. Samo pokušaj, ha? Drugi meč ovih doigravanja će sada započeti. Joey Wheeler, Bandit Kid, pripremite se za dvoboj. Daj se zabaprimu, Joey! Hajde, Joey. Moraš osvojiti ovaj meč ili ispadaš. Spremni? Počnite! Joey Wheeler, Bandit Kid, vaše kolege i milostivi domaćin čekaju ovu borbu. Stoga neka ovaj dvoboj započne. Hajde, Joey. Tvoja sestra računa na tebe. Onda reci mi, kako je to kad se amater bori protiv interkontinentalnog prvaka u dvoboju, a? Mali. Interkontinentalni prvak. Bolju bi nagradu morao osvojiti u kutiji pahuljica. Ha, balavac, naučit ću te da poštuješ moju titulu. Jedna karta neotkrivena u obrani. Dečki, počinje. Mislite li da ta titula daje Kitu prednost?
Ne, Joey ima nešto puno bolje od titule. On ima hrabrost. A bog me iz srca. Samo se sjeti zbog čega se boriš, Joey, i ne možeš izgubiti. Točno! Sredi ga, kompa, ovo je trenutak koji si čekao. Okej, onda, vrijeme je da se primim posla. Serenity, ovaj dvoboj je za tebe, se. Ja sam na potezu i ja isto bacam kartu čudovišta u obranu. Pa, ovo baš neće biti jako uzbudljiv meč ako ćemo obojica igrati obranu cijeli dan. Zato mislim da ću prebaciti svoju kartu u napad. Naprijed, giljotina! Metalno čudovište. To je točno. I zahuktat će se prema toj tvojoj obrambenoj karti. Padajući napad oštricom. Jo, to nije dobro. Ali nije ni loše. Yugi ima pravo. Sada kada je Kitova karta postavljena u napadu, Joey može točno vidjeti koliko je jaka. Sada samo treba odigrati nešto jače i moći će je uništiti. Ipak, pitam se zašto je Bandit Kit odigrao metalno čudovište. Onda, hoćeš li povući potez ili ne? Naravno da hoću i to veliki. Sve zahvaljujući tvom ušljivom potezu. Kopljenošo! Sam meni taj struju staro željezo! Wow, Kopljenoša ima više bodova za napad od Kitovog čudovišta. Pripremi koplje! U napad! Što? Moj napad ne djeluje, kako to? A joj, ne pali. Yugi, to ne može biti, zar ne? Itekako može. Sva moja metalna čudovišta su zaštićena čarobnim oklopom. A to sve tvoje napade čarolijom čini bezvrijednima. A zato je odigrao metalnu kartu. Otporne su na čaroliju. I ne samo na čarobna čudovišta, nego mogu izdržati napad bilo koje karte koja se koristi čarolijom. Čovječe, hoće li ikada doći kraj? Ja sam na potezu. A imam još jedno dobro podmazano metalno čudovište spremno za tebe. Pauk topovnik! Još strojeva, baš super. Njegovih je čitav špil sigurno prepun. Sada, pauče! Napad raketama! Ajde, palavče, daj, uzvrati mi, zabavnije je kad se boriš. Jo, čovječe, znao sam da će biti teško pobijediti Kita, ali nisam bio spreman za ovoliko metalnih nasilnika. Istina, opasni su, ali niti jedan stroj nije nekvarljiv. Onda, kako se mogu pokvariti, Yugi? Nisam siguran. Metalna čudovišta su neka od najmoćnijih čudovišta u svijetu dvoboja. Ne samo da su neosjetljiva na napade čarolijom, već imaju nevjerojatno jaku obranu. Ali mogu koristiti tu jaku obranu jednosmjerno, protiv direktnih napada. Ako Joey ispravno odigra svoju kartu, može to iskoristiti u svoju prednost. Napadnem li te metalne nakaze, samo će me potući. Zato odigrat ću ovu neotkrivenu i ovu kartu čudovišta u obrani. Što nije u redu, Krelče? Bojiš se boriti kao muško? Nastavi li taj tip bacati karte u obranu, nikad se neću dočepati njegovih životnih bodova. Moram ga namamiti. Natjerati ga da me napadne. Tada će biti otvoren za malo prave štete. Ja ću također postaviti kartu neotkrivenu. A ovo u obrani? Moja pogreška. Samo zaboravi što si vidio. No, kao što sam rekao, odigrat ću ovu kartu u obrani. Što god to bilo, stvarno je izgledalo gadno. Ali ne metalno. Tristan ima pravo. Ta karta nije bila stroj. To je bilo čudovište iz sjene koje se zove Zoa. Zvijer koju moj ognjeni vitez može lako spržiti. I za razliku od metalnih čudovišta, totalno je ranjivo na čaroliju. To! Pogledajte Joeyev osmijeh od uha do uha. Ne znam. Što ne znaš? Naprijed ognjeni viteže u napad! Bodovi za napad te karte koja je Kitu ispala viši su nego njegovi bodovi za obranu. I onda? Razumijem. A dodat ću i ovu čarobnu kartu. Obzirom da je Zojni napad veći od njegove obrane, a nema smisla igrati ga u obrani. Osim ako Kate ne pokušava namamiti Joeya da ga napadne. Salamandra! Njegova čarobna moć povisuje moju napadačku za 700 bodova. Onda je Kit sigurno namjerno pokazao tu kartu. Joey, čekaj! Viteže, u napad! Jesam te. Moja se zamka aktivira. Naprijed metalno pojačanje. Sada je Zoa Metal Zoa. I jača 400 bodova za napad i obranu.
Ništa za to. Ali to nije sve, plavokosi. Ta nova metalna boja na njemu odbija i vraća sve čarobne napade. Moj vitez! To je točno. Samo gledaj ovo. Moj je vitez uništen! Trebao si vidjeti izraz na svom gubitničkom licu, Krelče. Kada je vitez spržio njegov vlastiti napad, bio je nezaboravan. A tek sam se zagrijao. Što kažeš? To je točno. Sljedeća na mom popisu je ta tvoja mala obrambena karta, ali neće još dugo biti obrambena. Bedemska karta! Da vidimo što ondje skrivaš. Napadača sjekirom, a? Nema problema. Barem ne za mog Metal Zoo. O ne, Joeyevi bodovi će biti uništeni ako ga napadne taj Metal Zoa. Drži se, kopa! Pa, pljugeru! Metal Zoa napadni napadača sjekirom! Kako je nestao? Pa naravno. Dobar potez. Da! Upao si ravno u moju zamku, baš kako sam i planirao. Nemoguće! Postavio si zamku! Odlično, karta ponor šiljaka. Sada ne samo da je Metal Zoa uništen, već će 1/4 njegovih bodova za napad biti oduzeta od Kitovih životnih bodova. Nije loše, ha? Samo bih volio da si vidio izraz svog lica kada je taj tvoj Metal Zoa bio izboden. Bio je nezaboravan. I reci mu, već je i bilo vrijeme da netko tom kretenu od bandita Kita vrati milo za drago. To nije jedini način na koji je potukao Kita njegovim oružjem. Mislim da je Joey napokon našao kako pokvariti ta metalna čudovišta. Radije prepušta svojim zamkama da odrade posao za njega nego da ga porazi u izravnom napadu. A sada Kit vodi za samo 100 bodova. To! Napred, Joey! Napred! Ja sam na potezu i prvo ću ovu položiti neotkrivenu. I to je karta zamka, zato se nemoj truditi da ju napadneš. Čovječe, pogledajte samo kako se bori! Oprezno, još nisi osvojio ovaj dvoboj, Joey. Ti amateru! To je sigurno najjadniji blef koji sam ikad čuo u svojoj cijeloj borilačkoj karijeri. I sljedeće, prebacujem svog napadača sjekirom natrag u obranu i bacam ovo u napadu. Garuzi! Sa meni tu giljotinu! Napad borbenim oštricama! Palaviće! Da, to je točno. Otiđi na trajni odmor na otpad ti hrpo željeza. Sad sam ja na potezu. Pauk topovnik! Uništi Garozisa! Ha! Znao sam da nemaš još jednu kartu zamku. Opet pogrešno, Kit. Mislio si da blefiram i sada ćeš za to platiti. A što je to? Kunai slance! A jednom kada je aktivirana povisujem ovu napadačku moć za 500 bodova. U napad, Garuzis! Napad sjekirom! Dobro, još je uvijek napeto, ali Joey je upravo osvojio malu prednost. Znala sam da će se izvući. Joey vjeruje svojim instinktima i svojim kartama. Bori se kao pravi prvak. Tako treba, Joey! Ako ovako nastaviš, u tren oka ćeš se boriti s Pegazom. Neću mu dopustiti da od mene pravi budalu. Što nije u redu, gospon prvak? Nemoj mi reći da se živciraš zbog amatera, kao što sam ja. Što je toliko smiješno? Ti si smiješan, plavokosi. Već brojiš novčanu nagradu turnira, ovaj dvoboj nije niti približno gotov. O ne? Misliš li da će tvoje zamke do vijeka trajati, ha? Ponestat će ih prije ili kasnije. A onda ću dovesti svoje veće strojeve i doista priuštiti predstavu našoj publici. Uništit ću te, mali slinavi frajerčiću. Nitko ne pobjeđuje bandita Kita.